विद्यार्थिनश्च अस्माकं महत्सौभाग्यं यत् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वंगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंशति आधारेण शोध संभावना सर्वेषां कृते लाभप्रदायकं भवेत् विशेष रूपेण शोध छात्राणां कृते इति मे मन्ये उद्घाटन सत्रेऽस्मिन् सारस्वततिथिरूपेण पाण्डुलिपि विज्ञाने प्रवीणः धुरीणः नेपाल देशतः समागतः प्रोफेसर काशीनाथ निपाने बौद्ध विशेषज्ञ शिक्षा साहित्ये च तेषां महती गति वर्तते। अतः तेषां कृते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर पक्षतः शोध केंद्र पक्षतः परिसरीय छात्राणां पक्षतः करतालध्वनेः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामः। पुनः अतः परं विशिष्ट अतिथिरूपेण अस्माकं पार्श्वे सौभाग्यात् सम्प्राप्तः प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्याणां कृते तेषाम् उद्बोधनेन वयम् उपकृताः सर्वे। तेषां कृते अपि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर पक्षतः शोध केंद्र पक्षतः तथा सर्वेषां छात्राणां पक्षतः अहं धन्यवादं व्याहरामि। पुनश्च अस्माकं मुख्य अतिथिरूपेण ये विराजन्ते सौभाग्यात् सम्प्राप्तः प्रोफेसर वेदनारायण चौधरी पूर्व विभागाध्यक्षः संस्थापकश्च भवता बहुमूल्य उद्बोधनं निष्पक्षं शोधछात्राणां कृते सहायकं भवेत्। अतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर पक्षतः शोध केंद्र पक्षतः परिसरीय छात्राणां पक्षतः अपि हार्दं धन्यवादं व्याहरामः। सभागारे अधोमञ्चे विराजमानः उपस्थित अन्यतम सम्मानित अतिथिरूपेण प्रोफेसर रवीन्द्र कन्हेर महोदय अध्यक्ष एएफआरसी मुख्य वक्ता रूपेण अपि अत्र विराजन्ते तेषां कृते अपि धन्यवादं। समन्वयकः IKS अनुरागवर्याणां कृते अपि साधुवादं विज्ञापयामि। अतः परम् अस्माकम् अभिभावकत्वेन शोध मार्गदर्शकत्वेन तथा शोध समन्वयकत्वेन ये सदैव प्रयत्नरतः प्रोफेसर नीलाप्तिवर्याणां कृते अपि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर पक्षतः शोध केंद्र पक्षतः शोध छात्राणां पक्षतः अपि करतालध्वनि हार्दं धन्यवादं विनिवेदयामि। पुनः यस्य अधिकतेन कार्यं प्रचलति सर्वदा हास्यमुखः स्थित्वा कुशल प्रशासकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति समर्थं दास्यन्ति रूपवान् आचार्य रमाकान्त पाण्डेवर्याणां कृते अपि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर पक्षतः शोध केंद्र पक्षतः परिसरीय छात्राणां पक्षतः हार्दं धन्यवाद व्याहरामि। पूर्व प्राचार्य प्रभादेवी चौधरीणां कृते अपि धन्यवादं व्याहरामि। पुनश्च सभागारे विभिन्न विभागस्य अध्यापकाः अध्यापिकानां च कृते कर्तव्यं प्रकटयामि। पत्रवाचकः शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य परिसरीय छात्राणां कृते एकतन्त्रेण करतालध्वनेः धन्यवादं व्याहरामि। नाट्यसम्मान केन्द्र कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रत्यक्ष परोक्षरूपेण ये कार्यक्रमे संश्लिष्टाः सन्ति तेषां कृते अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमेऽस्मिन् कार्यक्रमसचिवः डॉक्टर गोविंद सरकार महोदयः संयोजिका डॉक्टर रजनी बीजी महोदयानां कृते अपि धन्यवादं। कुशल संचालकत्वेन पंडित गोपबन्धुतुल्य सुहृदययुक्त सर्वदा शीतमुख भ्राता श्री गगन कुमार देवड़ा महोदयानां कृते अपि धन्यवादं दत्त्वा धन्यः सुदीप्तः इति उक्त्वा विरमामि तिष्ठत्। जयतु केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवाद।